Jakub Haluza, qualification 26.1, UBL Italian Championship, teams, masters 110 plus. That's it. Kettlebells. 24. Ešte trošku, tak. Neviem, či to ide do ryti. Dajte tak prejdieš. Dobre, púšťam. 10, 9, 4, 3, 2, 1. Poď. Raz, dva, tri, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21. Poď, puš prsy. Raz, dva, tri, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I teraz poď. 5. Poď, često bari. Poď. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keď sa skúsim hrazu. Otočíme ti to, keď pôjdeš inde. Dobre? To nechoď. 9, 10, 11, 12, 13, Ešte 6, poď. Poposúvaj sa po hrazi. A máš miesto. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7. Ešte jedno. Poď. Takže vyzerá. Poď, 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dobre. Poď. Poď. Posúvaj, otoč.
Pojď ještě 4, pojď. 11, ne? Raz, dva, tri, štyri, päť, tak. Nie, lebo my sme študovali kameru, keď nám robili jedno. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, 8. Máš 4,5, dobre ideš. Dobre. Pojď, 15. Pozrieme si video, prijem sa. Raz, dva, tri, štyri. Dobre, tu je. 9 minút budú v pohode. Už nemáš na čo čakať, poď. Podávaj, ideme, poď. Raz, dva, tri, päť, šesť, sedem, 8, poď, 9. A podaj jedno. Poď, podaj. Teraz nešakaj. Poď. Raz, dva, tri, výborne. Vytras, poď. Poď znova. Poď. 4. Poď 4. Poď. Poď hore. 4. Vedle. Raz. Dobre, znova. Okolo. 2. Poď. Šebe. Poď už daj. Poď, poď. Poslednú, poď, posledná sekunda, poď. Daj. Peťa, ty jsi mala iné váhy jako oni. No, to je jasné, dievčenské. A počty? Stop recording a ešte raz to mám potlačiť. Áno. A počty som mala rovnaké.